me ko sia pa no tente me pon me ho wie no na me ne no kom papa mo honom e wasama boy ti e koye no me ne no ne bla panyini baako ene e kwante e koye na papa keto na bisa ne sem papa nkasa wa firi mu papa keto ho na e koye na papa ne bisa ne se me ba na wo miansan na wonim o de se wana se wa ka no se o wa ka kire me na me ne nkwa na krampo na e de ene wo hante me nim nkula no so me mpese be wi ase na ko se bi se ni se no se wo da bi na me nim se wo miansa na papa si you na mo chena mamela obeye ni ade ni te hono no otonsa mamot eye ehira so wo hono na akase se ye gina ntwi na oye se na ho de nyenye nsonti wo ba na obeye ahoboa na o mo si you nti e ba ye no no na me sisa menema oye se me sisa menema nyede emfa mbela ho na onye na me mbe ye adwuma na ne ne wa faase ba ko ovi ni bu ho nto ne be kasa na wade ovi na mama na me de topa no na me si yo eno de awo pene so ba ka so akoye ho ade ne de aso monster de mo ho kakra da bi enye ho ade tama wo hu me fufuro na wa ka se satam na di sen be month mu ho hu be 1 month mu ka so akoye me ho ade e ho na na ka so akoye ho ade enti ne yanko hu mabusuafo enti echi na ko hu mabusuafo no na mesisa na omo che na mamela obeye no na mesisa me na me de ba ho no okay ena osesa ne niema ede ba ho no no ena miso free drink yesi wonya binum ya mesro no wonya bi di abobo na enu betimi abo ama hoden aye wo chef apomoden so no ebe ya wo dia ye wo mix flavor no e wo ho mix fruit ni wo ho ene ye wo mango flavor na nkwan so e wo ho mesro dwumedie bia wudi say ye ya bedinto aye fro anase eyi yo mesro ni nyina mu no eya na waje mizo ni bi na etimi abo mo amoto ene ma drinks ahodo ni nyina no ene nsuo no ya mo waje bi e dia frafra supermarket ahodo nyina so nsa beka bi sanso ena 5G mizano so no eye papa energy drink a we no preservative ye fa so mu bia no enso so mu nte no wonno mu ahoden chapo wontimi nte bi ne a esanse gwarana na ewom nte no eboa mo wonu te etimi tibi di na watimi abo already ama sanso ena green tea ginseng no so no empanyifo esum ede agum nte no wu nom no na eboa emo ahoden bi a wahwe no etimi asa be hye wa nemu na bomoden na efrem empanyifo mai na wontimi enyo so 0246 270 221 0246 270 221 ofra empanyifo bejo so what do I need chiremo e was Sompa FM Sompa TV ase no mo a won sabeka bi sanso na manager Daniel 21st clinic e here overseas Alpha Radio nchewa so no e bi wo because supermarket sister say one so about post office wa mama Esther Outcome Royal Ventures Ultra Baptist University na won sabeka bi wa no ho ato PNC Ventures anomanya taxi station opposite sanso e na what do I need chiremo na Sachi Enterprise e no wo Abinchi asafo Abinchi VIP car park and share mu wa na kwaku ochre company limited and so e wokofo dua ye no wapo ye mantemu Kinju Enterprise KF Kinju Enterprise e wonom hotel ha ya so ame ha ya 0246 270221 0246 270221 and 0263 185 869 Fidaus ena ye day enti honum me start oje ovini man na me dey top pan no enti me dey minim de ekoso enti me ko ho foforo no ye ko hwum papa mo baaye no na me se me ko to ade wo sto enti se me ko ho no ma me ko ba bia opeso ne me ko ba bia wo ne me ko enti me ko to mo wo sto na me yese ne mba no enko kire me ba bia sto no enti ye koye no ekodu honom no na store ano e bisa me se me di na me kire na ono so kire nti me kire na ono so kire me na koye abusua nti oni me bia me wo saa me ba enti ne ye kan ekuru mo kasa ti saa ye ba no ofre nko no ko bisa o mo se ye koye no amale mamne fra amale ne me edi nkomo na nkwa na se da bi saa wonim eyo nkofo nim suban e wo honom ti na wosetie. Oh, okay. Enti minim so ofena mba na kokko bisa o mese me na maamne di nkomo. Enti me na eti ho ana ma ye adwene unity e na me ye da. Sa maamne na me kwoto ade wo no sa ma no e mkrom nu. Wo san ye na hu so ye okrom nu so me kwakoto na obisa me na me chechim. Ai mba kwakoto no hono.
mo kwankwasa na mo ti kurom ha no me se o se de an mo akoto no ho no mo kwankwasa na mo ti kurom ha no o mo kwankwansa pa chan na me se so an ka boni bia ankyere mi o kyere me baby a wono wona me so me kyere baby o nteme so ambe ne mbobbo mu din na ohun o saane mo kwankwasa na mo ti kurom ha no emma obi ehun se wo yekusase ni emma obi ehun se wo yesi na me se na se me di me hu sie na se bia bibi ba me den anya jefo o saane hafo mo kwankwasa fo enti me mpese o mo behu se wo yekusase na me se saane te me start adwuma no te we na beba beto pan wo sa mama ye na mebla na kyerɛ me pan no ye se be kaka na okɔ te na mama bie kuku wo ho no mama ne ye se me nto pan no be na ye oba abagye te mama bagye pan no ndako no wansa mba bi na me ye pan no mfro waka kyerɛ me se no ojibi o baby na saa da na obagye pan ni pan anye na se obagye pan no ho no se be se me ni ho no mo a mama no bayi ne din afirim baby ya okɔgye no to wona we about sam pan me ba ma wa kyerɛ me yunya se be kaka na okɔ no me sa nti ya na me bisa ne se adan wa kan kyerɛ wɔn mo sɛ me bɛkɔ ana saa wɔn mo se mba ne de we ba no okɔ we ba no okɔ odina dane adane saa na wɔn ka kyerɛ me nti na me topa no na afa die yensen baaye da kuro me ne te hɔ no ma na opia abɔnten ɔno so baby amba atena hɔ no ɔmo hɔ no ɛyɛ kurase kakra nti no omo ye dwa wo honom mba nti honom no so hon kro no so na gusu afonko ha te ne ba bia mba ate no ewo di aso enkwantanu di aso na ye omo kro omo di dwa wo so ba bia ni kwan so trasanwe so kuma o be kwa waso no kwan na da wo nsa benkum so ho na ho ne ko di aso no den chira side enti da ko no wo pia ba wo baaye no amu na me sa ada opi abonto bi akaka bibi achewa no osane ai obi oi omote honom esre bla bia betwe omote hosene se bla na akwawale obi a wawofo enti sanso na omoso besere ne se onso akwawale obi a wawotre osesen omote hosene ne se omote bla bi betwe omoso ne se kwa mo na esre no mba na ono omote se bla na akwafa wo ba wawotre wawofo enti sanso na onso ni ho omoso besere ne se akwafa wo ba wawotre onso wawotre na mesu bisa na onso wawosen wo kwa wo cheme ka se wo cheme be se 7 years se wo 40 plus na me dem o kan sa me dem me na me dem ye de so fru na me dem me kokoya ma adie afede nkula no se be me ko fit pound na se me ba na ko ma wonu honom na da sisi ekuto na da di atem ntafo na se ni se o ma no a wo de o mo ko ayi empra twe na se no afede asama bra na be ka che me sane ne mba na ba be ka che ne sane me be fa o mo de ko kumase no na me mba na bono enti no onso be bo me mba na ateka wo de nkora ne kwa hu o mo foforo na o mo so mbedi wachi no wo de o mo ko ebe kumase no na o ma ne bo nkora no ma enti o mo so akodi aso de ya ne o mo so ateka o de shem ma ada me di nkwa no kodu na me be pen 5 blade ebubu bo mo re omo na dwale nkula no ye ko ho ina nkwa na dwale o mo ye bibia o ma na dware ne ma no se ma me mba na nyini chen ne ma no omo na dwale o mo ye bibia ma me fa nkwa na se me ye mba bla kope ne ba payini no akwa ne so asama akwa ne beka no asama akwa ne beka no akwa ne ka che me se akwa ti me ka se me pa wo ka se payim ana aka chana no ti bi wo me ti me ebisa ne nti da ko na me na akwa ne ko afu me to pa ne ko achi ma wie ne masama be sina ko afu akwa kodo nti da ko me ne akwa ne ka che me sane ma ya me mfi ne ba payini no akwa wa be se 7 years akwa ka che se ma ya me mfi da wate na saa maame ko fa saa yese eyi ne ba mpanyimfo na maame di kan wo baabi ana ko fa saa ne ba ne baaye saa na odi titi maame ne de akwa ne de koye enti eye na akwa kasa ma ya memfi da wate na da saa na ote maame ko fa me nua ba ko ba saa na bi ono ne maame to bi enti saa na ono so de ye no wo se wa na wo wu wie ne yin ne baaye no ada betu aso hye ye se wokoda baabi a wokoda ya wo ye kurampo na kora no da baabi na so da baabi ye yi wa wo de ne ade fewura ho ma ye na ye mo ye homodin se ye ne ukunu ne betwetwe nkomo a se be ma no se wonya wo dai se no be ma no de me pa firi no se won hwe akula na se me ni ahodo hwe me so na me hontom no nsu me se okofo oba foforo one nete
ese na me wa ho de me di medwuma mbate na me wo mu ina me wo mu ofie me wa ho de me di me sei me to no me honam hyehye me ma chiri kasese na me mfese me so akora ne mu a na me honam me na me ntimi yam ho hwe adentia me ni se ma wo de na mo yie no se me ntimi me to me honam ntimi hyehye me se me honam me chatare kwa se me wura atade no me chi oso wo ye no na wote wani na oda konfo anoche me wo ye no de me hu ane se me kodu honom no de me omoyi operation de me so omoyi akora na firi me ye firi ho ma hunu hwe bi ti me ti me ne me da akofo na chi na omo sa na omo frɛ be ma no ti wono no number na we nkan ti omo frɛ na ka chance se baby a wo yire da se amu odin odina wo no nkwankwanta wo so wonim okuno no se san be ma na one ne tie na one na wo ne se wonim wo so wonim agusu ni bia nso fasi wo mame me da fo me pa cho yamo ha o no na na ma Pacho, apomo ti say. Na me adum na mo pai bo ko mo hodin. Ya da nyame ase, ya be coffee da so na emom ye ni nkan ne kwaku amoaten, entwetwe enkomo. Agato poko ne national, be ma na oba ya wose national ntwe ne ho na agata eye na yira wawade no wawede no kama na wadwane be se mfie nsie ne wonte ne nkan wase wade code ato ne so. Be ma na wo hye ye bo sa wo be konso ne so ne bosom ne so no akohwe na ne ma wo ho se ye betimi ayade aboa no code no yetimi ayi afre so ko ye oh na me da se me ko ye no na me ko en susuma na ba wo gina mu gidi na me ko na mdini na ko to na nim enti asema wata tre me ne ke wo beje snap mienu akoko mienu ojan be ma ba ko scanso 2000 e da ko na me so ma pata me 1000 enti asema ko ka se me kan tre me ne wasi obaje akoko mienu snap mienu pantu ojan be ma kete ba ko de otua dua ba ko no de 2000 aka afoko 2000 sanka ho no apartment me 1000 also de 1000 kata yo na wan srente so no kra no ma bona no so no won pe ne tintin na ina ba bi anka se de o pe so wodi no enkenye we kwa na ke so wodi ma sra no pa na amwa so we no mama e na so ya wo ko ne hwei wa busuafo ne wotwa kan bi so ni mi sister one na komo no na me ko ho wa anka sa wo nua ba me ba cha na kom no me ba cha kwa kuna sa we de nkefie ni fio na 2000 ne 1000 ka wa anya ho bibi amaye suma ne na ka so ne ma mi sister ne na ka sa no botumo na aba na etre na no what slant so na suma ne kasa ya na o kan sen me obobo no na me strength so say na dauroma we fie ni fie tinka wo mi na ni wa say obetumi aya amana boa no ba ne sa kwa ya wo se na tuma na badge na mu gidigidi na wo twa na ho ne ya tu hyegu no so ho sen na ya na ene emesiti na mo nkomo hwehwe ne sha ase sen me ko ye no wo ye abuta no enti no me wo ye abuta no na me nso wo play me na me de obuta mte sesi am ko ye no akoki sei wo hu me pa cho me bo na ma me bo ya pasa wo kire ye kwan ye fa so a wo ni hia ne de ye ko so no etu ko ye na ofre wo na akwa na ye dai ezu me ko ye no eno obuta me kwan so na me say na dawro ma aduma na me de beja no 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 wo mu de ato aba say enya be ma no wo ba na me bebo ni dia na enya no nti no wo mu de ato aba nti no ekwan ye pese ye ni yi eduabo no ye yi password no efiri no so no wonya no mo ani ni bibi efiri no so na oba no nya hoto no kwa ni ba bi na asamfa na asamfa no so say we saying no so ka tire me say so obenya hoto de a na enoma wo tetre me no na me bobo so no to bobo so wie na so ka saying so srento so na suma ne say de obeje ano no me ba cha wono kwa wo certificate 5000 na me srento so ase na dawloma wonya ino so one de company tintin pe no company tutun pe no abia esu otua 2000 no won pata mta na won fa enoma na nka ho yem na me bi je mflo
Enti sana no oka ayi twi kasa ya bia na se omo de na ya na wo mo ye ne sen ana obi wo ho a oka na wa kyera se me ba che wono ne de wo kan ji se ne tia me ne na che ma se wo kan ya me no na che ma se na me so maka che me de me kan wo se direct o de wo kasa de ono ne te direct na me wono ne de na wo kan me ya me nti ada ya wonka twi sibi o sibi kan no never say sibi o sibi kasa no no ko se tuma ne ma nso a ne kasa no eti wo kwa no ohun se ni nuana ohun se ni nuana na aba ho a wote we wono de konfo ni wono se konfo ni nuana me no testuma ne de wono abese ni mo no wono ye aduma enti wono enye me nuana na ye yi kan suma no ho mu na abese ni mo na oye na aduma onim se fie ho na oye ya na ada ne wani na anti aduabo ne na yi code no ahun aduabo na ni code no okay e ho ne de ande sa no mo ka no me ba cho de bia no de me ana me ka sa what times no me ba cha ada o ta bodu ya no hu mu times nyinai de bi mental modua wa ku ka no kre me ba cha de bi mental modua no de ye ne de madam u buta dan se bo bu na maku ne kono mo man ya me ga nem do osobo obi abeka kire osobo okay kwan ya ga ne de me pass o no de na nka se me numa do kula wu me ya da ba ni me ko ai kuma fa champ ni ti fa ka fo kwan ko wo kwa ifa me malo bi na me ko kono ma fa chuno na me nam ta fo kwan so ba june nyina sai na so ni mi sara no wa pack ya that's what I come to me akum ko for ma o me see enye video we ti passing for there ya na me bo mo ho ban pa said that be ni said ya na said ya na no na ja wo do mo na u bi so fula station me say ma ni say ma ko do mo be ka kire o na enye yize kula na sa passenger for ya wo erade ne ya bambo for ya betena se no ma ne ya kanfo nya me se nya me ne ya bambo for ya na obi nti kwa mo se ya mra da bai be ba so mo se ye ready e blanda e betini aba anya blanda de aji se maybe e fiada na e betini aba e blanda na se fiada me ba cha wo so for kwa ba na e bedi a chire wono yo difo my na se no be kasa wai me ba che yo na na hema Sompa I was here for kwa mo ten ene ne twetwe nkomo no agata usu one national asem na bontem omokwato ma wo mienu o se 7 years ni wabu ni kwase a waso wade ne bi 100 billion na amwaten so be mu se na wokora meyire no nti no ya de okeka na menka ma asem anse na code da so eti code no ho asem ne ho nkomobo ene akobo ne ebe hwede ebetimi aya code no ebe firi agata so Fidaus be mai ni wa ba betena wie ama sabre ya ye kasa nyinsan ya ba na won hwew oye obasabasa wo kromo wansa na se eye da na wo saba wonchi ai kromo na yinsan ne mu no yinsan no e kompo bo me onyam no wo bo me pa twan manti mu ho obo me ma me collapse ono no so bebi a se na ni da na tete no nya de wo ho kompo na ya na adwo nti bebi a ni da na potem untimi ngo de mo kompo ntempo ma obi kompo ente wonka nti wo se mayem na no twen me ko edwaye no kotutu nso de gu me ho tadi china mitimi em ho hwe na me ko hospital nti me ko na o me yese obi a de maye ne se me ko me ko police station ko report on sana o maye de ma ko hospital mo ma hwe me nti ho no me ko police station ko report to ye nti me phone so ina wasese me phone me phone emi ni na wasese ni wasesa na wase no tam phone no da bofom se ne be ya se me mfre mabusuani bia na te me mfre obi ma obi ehu se bia se nti da committee na me kwaje obi phone se me de ye ko sa ni nua ba ko bi wasa ne wo fa so na ohu ye ti no ne mba na net nti ohu se me gina honom na osore ne ho na me firi ho nipa no so ko mo musuro no obi aso ye kwanta ho de sen kwanta num obi asuro no nti ye na sister no se onye hu se wo gina ha se mawu na me ko nti me ko na oba na obi bisa me se e ko he fa na me se na me koto ma asa wo sister ye ho nti me ko mpo wo se asa wo sa na nti na wan so man kora ma man ko na wa mu na wo ko wan wo sa na wo ko je fon de ye ko na obo odwe se me ni na se me obi fon e de ye ko edwa no nkumi oya dai
Ono po dua bone de ma e na dua na wo se wo ye dai wo dua wo hono se menene se meje obi fon de ye ko dua no nkumi edua ben wo bone sen edua ben so ben wo frɛ ofre omo ho nsuo no mrefi nsuo ne din o se nsuo dia nti ye no no osan akɔdane ye nti adua no de bia obo a no nkasa na osan as nsuo no de bidie gum no akɔkɔgye no so ya abobo nua ya wo ba no te wo ya da na ya wo ya bia ma wo sa abobo nua ono de je se bibi kakra bi se bia me se da ko se me phone se o de phone no esie ye ana me pie ntime pie na me hu phone no me ba na phone na da me pie me ba me hu phone na me business o da ba che na wafa phone na o se da bi nim sa phone me ja to konya so ha se no betime ewura ha se ba phone o se ye modua so misrawo so se ye modua de na misrawo na boy bi ye yika ne sen fita wo honom na me kwaji boy no phone se me de frɛ me line na hwɛ ma me frɛ na ese phone na adum tena me nua ba konso kra me se wo kom papa mo honom na me start me frɛ na bisa ne se wakodu ana me ji boy no phone time asum se musun wa hwim phone na no de phone abofom obi phone no so no ai boy no so honom ona wona wa champion ho ti honom de ada wa ya macho man na ya wonye macho man na se omo ye de hye wo honom nti uhie upasa ase baby obetena ne baby obe ye adwuma iso obehu no nti wono no obi asu dia son kwantanum champion nti krom ho nti boy no na man boy no da blema boy no de ye adwuma no nti no na boy na ntimi anka hwe ti ye na o say ne phone wa ntimi anka hwe na ya phone de ahin bia na keypad bi okay nti me phone no na me de ko tu obi anim ana me say me phone me de phone ato dem ba phone ni ho ko kan o say mbodua na me say me say me mpedua bobi nti me ko obi phone so me frɛ me la na hwɛ oba ba je phone na say nti wo say phone no say won ho no wo mfa ma me mfa nkoma boy no mfa nyɛ de mfa hwɛ ne phone na no ono no de ye na adwuma na nipa na ba no betu ne no ko yi phone me say ti so am pass phone na fa phone o sa ka say ye mbodua no ana waji phone wo fa phone no waji boy sem no de to so no de phone ko da ko ma boy no eche sana me ne phone e wo hono mu bim ti yes ana police phone ntima amba maye den amba maye ama mbefa no na adenti no mo ntimi amefa no se phone no me so o mo se me mfla o me mfla wo mu o ma me number se me mfla wo mu no hwe so number no ko car phone no so ko car phone no so ti me hwa afedi mekun otimi o se sen obekun otimi bo me minimu sei no wa miemi na mentimi nhome na mani nyina ha da ko so otwa apaso ni na me de ko police station honom otwa apaso sen apaso so de ba wo me so wa ne den se ma yen na ne phone da honom na me fa phone na ya na dwopo na ebeda na me fa phone me se wetima se me phone me ni na se o ma me mfle mabusuani bia me nye ko ba da wutimi o phone kutaw a wo de ye ko se na o pe na sa na me so me de phone ni se na me no me ni na ya ye pe eno no buro na obo me na me collapse na otwe me ko di nso ko tutugum e wa dwa mu hono de na me de phone me san da na phone ye de na me de ma no enti wo ya na ye yi wa wode no o so wo de ye de ba konfa na cho mo se wo ma anyi wa wode na obewu enti o mo yi wa wode no o mo frɛ beman ne se onimo eye kan sen tama mo tametu ambulance mo o mampani ko fa kuro mo honom da ba so wana me ko ekoko wo enti honom doctor phone o mo tametu ambulance no so mo frɛ no na so wonimi ba bi so won so ontimi mba honom enti me le mane siti me na me da ekonfa no chi ana wo pie ba ye no so me pie bae no ye hono na me da hono no na ye frɛ na mabusa fo na mo frɛ na te mane siti me no ana o frɛ se o mo fa fo na mama na me o ne me nkasa na o ma me keto ba ko na o de fo na bele me wo saane wo na o soro de me number de mama nkrofo se o mo frɛ me no hu be block mu nyina lai nkoje ba bi nka nche se ukunu me nkoje ba bi mpo embo medin sisi be block mu nyina lai o se nkojina ba bi nka nche se ukunu no me kunu no timba block mu nyina la ma tama na menye me ko baby o mo se ma wo mu de me fan izekula ma wo me fan izekula na boy no wonye boy na mene na nyem no nti obitu bitan we sure pass bla no woni na nyem sa ne na me tirim wona kwa wode nam so de nya kwa pass me so me ntimi fa obi moja nkomo bi na bla no kwa o se odi me fa so na sa nyense no so obi nyense ka ho a nya de metiase nti ye kan say eno o flame no na me ntoko no me ka che ne say hwe de bi o flame ntoko fiti say me nyensen ye e kan say o mama di ya wusa ba pe me sa ma bia mbeda kula ampo no e ho den ko ma kese o da hen se enti ya sa ne nyensen ne mu ho no me frɛ na
wasan nyense ne de wono nyense ne de wono wonim pa se eye ne dia ba won hwe no onhwe akwala no wonim pa se eye me dia ba won hwe nyense no e de na house si ane abofra no man pa chi se abofra fi se ye won no yefunu ye na yefunu bom saa no osu yefunu bom a no osu ana men so meti na me honam nyina ahyehye me ene machi kasese ene memfe ana mayase ne se so eya me ya mentim ye me ho hwe akwa me ade ne he chire se ya edo na adwa nda se ye ntimi nda ana show me pa che se ana show me wo foforo na ma me kito ba akwa be fa me ko fa man ba hono so no emu nyense ne mo hono ma wusa fo hye no na obeye de obehan dan ma me obehan edan ema wo ebusuafo ye catch said de ha wo bia no 21st clinic and I was what they were near a chair where overseas Alpha Radio and Chewo now so etime ekwaje wayaresa na enema nyina enkoye emfarmaceutic ayade no entine here no eso sisi achi eba oto ase na asania kwa wonantu ho e de akwa wiem wonantu tora bia na etwon oyi ohwehwe nye ye mesro wani achi epopo awo ho nsama yeden e de amaw 21st clinic was bra na wontu ase emfama na nso ne ba no enya bi ehye wachi na be ma ya obema samso enkoye bibia no 21st clinic 15 branches and our be wo mema fananya kumasi ase ehwa overseas Alpha Radio nchewo sanso na oboase council quarters ko junction ho ano won sabekanom enkan wo domi market sunyane regional hospital first gate in opposite and kranzo hotechiman so sabekano 0249 311 0249 311 311 and 0540 311 311 and it so Hoheba clinic Dr. Elder Owusu was safe for when ni eya de ni nyina ebedainom fa betu na bem na wonhwem woni ho nsam no entimi nkoye wose ani na nipadua ka ne ente no so wotena ho emagracoma pressure ba woni ne so obu akrampa na ni so ye ne wisi wo huna de ye de ben na ha wo bi won so krampa na wan hye glasses bia wontimi enhu ade wo de no akowie saje se ye operation ana se bi mpa ya operation awie so still na no sa netie wasefo ani echemo ewo kumase kwada so estate park ho ana senkra tabola alaji walako junction ho na wontimi emota den so no port quarters or ben archbishop porter girls no won sabetimi aka no ho wo se yade krankro bia no se prostrate nyina ka ho no wo tu ase 0559 901 234 0559 901 234 and 0596 198 884 wase brana nyankopon dimunteno ubenya wayaresa zipe se wabada ne ho ne bumu efa wani echiremo ewo zipe mobile money ne so send sika na oso egisika ewo ho na enema enkoye bonus ne de ya de ma osa wo send no na ya de bi ka ho wo receive no na ya de bi ka je se afefo a ya sa wo de wo ya krapo ni ya sa tete wo no enu ti dial star 270 hash na watimi press option 2 no what send wo sika no de akoma woni kro enu ano no na bonus no wo chope wo se Jimmy D enema nyina bekoye e de amount na enu na dimpa gastro and menstrual plus no wo de aba dimpa heba mesha wase made dia typhoid fever wanumu atuo ene ahoyaw ni nyina no etu na se de afiri wasaso ena gastro mesha no so no boa ya frumu cross stomach ulcer no kanachi de nakọ menso plus mesha eno so boa emama fichi kro ho nsam ya esisi so no ene nyina etodin ewo ho Misty heba Danny heba Jeff heba Pene heba Nimdie heba na boachi heba ena Equals Pharmacy ya no so ewo Ashaman Cape Coast Takrade enkran kuma sinema nkesim no won sabeke biato 0248 778 899 0248 778 899 Fidaus se be ma no ye friend na ye nya no ebre twa to a wo de friend no e da be a chef me a chef me friend no ka che me sane me friend no ka che me say was wa friend me ka che me sane sem wono se wa nkumi no ho nton
So when kuwa ne ho ntono nti edi be 3 days na me frɛ no na akwa ne yare na me so me yare te me frɛ no me ka kyerɛ ne sɛ me yare o me yare da me akwa ne so yare me ntimi mponso ne ma sɛ ya o me so me mu na ɔno a me ka kyerɛ sɛ me yare akwa ne so yare me ntimi so ne mpagya akwa no me nye ne den ana me see you na me see sɛ akwa me ne kɔ we nyimpo mo fa ne din nti wo da din ba na me mfa mfa ka kyerɛ me sɛ obama me din o ka kyerɛ me sɛ da be na me wo na me sɛ me mfa ne kra da mfa mfa no nti woma me din o ka kyerɛ me sɛ edin le ba ma me besinne fele me frɛ na on fa me call me frɛ na on fa me call akwa na di bo so me sen 4 months ese ho na hwɛ o me pa cho me nko na me wo onko na wo ho one oba o man me nsa no me pa cho me ba me nsa no me nyensa ye na tokon sa mekum nti ma me sister beti mienu no edo mo ko nti aka ketu aba ko no ono waten nso ono na esese nso mo ono na da okosanso hye de bre me otam so wo so na hwe gu ne tirim nso hye nso ahwe gu ba ne tirim na mekum no wan fa nkoma prosifo eno ho na me dwane de ba kuma se ha se no no oyi me niama o se ma mfini ne fi a obehye me niama no yense ne mo san no won yense ne da ye ne dia bat on hwe no enti honom no na me ba me ofa mo de betu wo manim a me fra na odi matam me fra na odi matam on hwe no eti na me yi kan se me de koda ayi wefo oma santrafo na omo fle no enti omo na no mama me letter na me de ko enti me de ko ye no na omo se me fa nkosi di aso akosi first na me mfa omo mfa nkoma se me ko ye no kodu na omo se no omo be bo am se minister omo tuka de ko hono ma petu asem ya de se me su minister enti kwa me fa so a omo be hu se boy no wo fi a omo kafra baby me ano meba fedaus shakra no onyai sun no shakra no onyai sun na Sompa 93.1 kasafidie so ena wasugu no Sompa Nkomo dwumadie so nie ye ba ye afa na ye kwa emfie mienu na so Nyankopon aya adom akora no yem ye ne yente no so na wo su Nyankopon aya adom National Communication Authority edwumako ya wo no mehwe kasa dwumadie na se centrefo ye dwumadie so yi wonom so mo de abefo abenten radio station no mantamba kwa wo no kasa na edru amantama foforo ne monte no radio stations makoma kodu nwotwe wonom abosom pedin 93.1 de aka ho amantam so yesre di kanfo ebeneza de nyame de abedru ne ye da nyame ase no ntini yese baby a wo bia no abefo radio digital one no eya no wa pebi sanso na abefo de na TV no digital no eya no wa pebi na radio no ye kasa wo Sompa 93.2 kumase no baby a wo Ghana ha bia no obete yenka na nso adesua de ene nsama hodo a ye kan e wo kasafidie so no wanya bi e de abo kotokuom eno tin sem da aba no eya no ma hye no so e de amaye fedaus ye de wasem no esi eti wo de kwa ma plus form so mo ntimi ntu kan ko woni sika omo ye nti omo ankasa eye to penini yi plus ni ba ko na etu moto mo se me friends stress o fi a ti me frɛ ye no sa me bedu dia so ho no omo nipa ba ko so ayo mo hono bi mu e wo hono to mo fra bla na ka chen se me ba ho no fra ma busu afa ka cho mo se ane o wate se me ba ho na se me nim na se me besi ho no mo a wo mba ba fa me funu to wo ka no nim se me nkwa na me na me ye de me ba sa no ni se me ni process ni ye de process ni ka me ho to wo kan sa no no minister mu gusu kasa na me ni process ni koduru ho na wo ka che me sam sa na me di process fo aba ne ho no no mo de letter na ma no so mo bi ka che process ni se e di enti no mama me nkwa mamba no mo so ya bank case to mo enti mama me nkwa me ye de member ho no kwa na bi sa me ba na papa ana o sa de enti no mama nkwa wa ma no so mo enti mama me nkwa member sa na de letter na ma no wo se nko ba bia na date ni so wa mba date na o ye kan se misa ko na mo friend na phone so no na o she o mo sha date wo friend sa date ni so na won na dan fo ba ko man na won kawe e fe na odisai odisai na mo ba so mbedu honom no na yi na echeche ya asem na bla ne se won de won onua ba ne bi na bla no won cheche asem ne se mo ankyere no ka wonim se na ti a won ko ndi na chi amba no so bi ne nua ba so no nya do be de obedi atum ho na bla no e kra se wo kwa kodwon so aba ene o ye de odwane ye ti wona me ka so mo fra no so wanda onye na busuani na bla no wan checha se ne musi ti sa asem we enya do betime ne to wanda wako to hono na ko mo so mo de ni tu na me amesa patch wo so ba hwe me ana wa ye dan sa patch wo so behind dan am wo mo de ni tum ana wa wo sa patch wo esa sen
also behind I am me so mama wo week bi so mama me Henderson mama da me didiska and me hospital scan so behwe me te na me ka se me na me mpese be gidigidi ba se wo so behwe mama wo dia ene asem ne yeden me se omo a omuntie de wo de wo kan afede bedru fie afede kula na manti ne sika ne de no de mama me de kona ka homa sika no ene se me benya 8 months no me yese ya membela na outreach be me fe ka choka me se ye ko wadru no mo kan se months no mama msika fan ko hospital no man ka se na outreach mama msika fan ko hospital se na outreach sika de ne po de 1000 po wa famba nti awo kam na me ko da ba honom no eno po de na me ko ye no na me da honom na ase de sika wo me se esi me mu se na apie machi ana me de ko da ba ti me ko honom no mo yese me tama pa ho no mama meduro te honom no ena omo se bebe edunde omo ayem operation nya de be yi na omo pai me eyi akranti omo yi akwama hu hwi bi na mu se me da konfo na che na omo frɛ na wo so wonnim abusuani bia nso ba ka ne se ma wusu afɔ nso omo kɔso aflɛflɛ na we na be fɛ na aka na adwe we na be fɛ na aka na adwe na ma me keto se we nko mfo ne nimpom ba hwɛ me hu ne e wo honom na omo se mo ma me mo nso akɔ hɔ wabusuafo ne bi akɔ ne ho odi aso omo yan kɔ hɔ no eno na me ba ko frɛ me sane omo peda no ma asam na no wafa na wie wawe na wie ware ni mu awie ene ema nyina akɔyi ama no ababa wa ne sabre ka se wa sɔre ne dua so ya no operation wa bra nyinse ba ya ɔkɔ akɔwo na enu achi kran so no yesi ya nyina wodi a obewu ohunhunu ye enu nti ya sei na wodi enu nti de sei ababa wa nankasa woni ahotɔ ne honam hyehye no na chibremu no ye ne ya spinal cord no kran so de bobo na chese ne ba no so de ne ba wi asenko o menya ahoɔden kran so a akwada no so aye sebi ya fo eda no so ya edru na dru amami entimi na busia yenko computer so edwe de emra tew ye ba ya ba se ensa be ka be ma na ye nya na e be kwa abedwafo ni ahwemo a ebetimi ede aboa no Jimmy D ekwan papa won sa betumi aka osika a wohia intemgyinafo biara wo ZPay so no won sa betumi aka wo money cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you sika wo ZPay agent a eben wo na tua entity ekitwe bi pe you sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika yen ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic adaromanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia ba fu ni amapa ene animdefo ene wo de be miemia kakran ko sisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketu akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokɔ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa.
wo medi ho ya pao ne nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokɔ me de heba de me nkɔ biemu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omu da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema asɛm so kɔ fam o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure me dwonso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atokyema na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso me stroke kura sɛ wanhwɛ stroke de ne ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate ya de ho na omo kira kwan wen Tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwɛ ewo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene Tabita ya pomudini Wato dom ama afei na wo hwehwɛ wo do oh medofo pa ntawantawa bi wo wo ne udofo ntemu ana odo so memo oh jai sonim se medofa jumedie iba wakwan mu yawada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo so memo Sompa FM Anaju edia menewa ebeye desengege ai ever show way baso ewo Sompa 93.1 ya wada bia bra no ndo abo ekosise dumienu ebebo ose odo somimu anaju we die menewa ebeye sengege mesro wato domu anasa fe na pese uremu na ntenta na chechire wa na fe na ebe chechire wo odofo no ha bia ba woni ntem eno ehwo nsem ena odosomimu dwumadiefo wonom eba besom no mahwe ediye atuye odo ne beso ama odofo asomu onso beso ne mu wani chiem ama ne manyina akoye ede amaw ya wada bia no nondu ekosise anajudumienu bebo ena empanyimfo ne abadwafo ede sa dwumadie we say ebronti ya no ahyere nso ede amayen ma Mary ya hwɛ abrantie na ne number ne kora de minim so wahu se ebe frɛ no nti enkwakora ya nto ne nkla na ya hwɛ kwan ya ebe fa so a ebe duru ne nkyɛn na yetimi abo ababawe yo ma bro etia mame me da se so ama me sa akwanyen na ewiase we no enipa bi boye bra sade tumi bia eni ho ba kanfo kasa bi aye kasa se kro bi wa na kro bi so to aso na asasi so aye wono obia ya ma no just like that too ya ma metoto asasi so bem sa keke ne yekosa enti se tumi ekodi obi nsa na se obi ewo baabi na oye ne boso niema tese eye de opa awia me pesa me katre safo no se se de wodi tumi bia ne se de wonye semtie ene enkosi hwe enko baabia ene de bia awia pesa me katre o se baabia wodi tumi kopem baabia wa ho ode kopem baabia ye o se obia any hobby no me pacho there is a supreme being up there peja wani wesoro na wo se nyankopon bi wa onna edi nipa ba asase so wo kenkan enwom aduonu nan baako wona yimo baako na o se asase ene na ade adodo eye awurade edia enipa ne wona wotimo no nso and every single person belongs to God. So when you are dealing with any single person, you are dealing with God, the supreme being. So when you nipa dia
na se nipa no onni kamafo onni buafo ababa we ya oti wa kwasi onni baabia bio mehwe ne kasa no kra ye titinte onni baabia bio ko, but there is a supreme being, powerful God up there all share the ekoso ya friends ya wunsia ene ekwan a wo de ababa we fa so no me be se me ka che o na wie se baabia wo ne nam baabia wo ko baabia wo fa bia no wo ni nyame na edi e wa ababa we ho na ubesi eye danya God is powerful than any power. God is powerful than ma Mary Pacho so dua mu kakra ma me kafra se wa hiti sana ma boy remu yanko ya brother nsia ho Fidels me ma wone ne wo ye nyame ya adom ti no ya te ne nka me dofo pa me Pacho me mo ha o eso tie manu masem ena me wadanse fo mo na mo ye no ko be be dofo me dofo ma hai yeah no Pacho mo akoma nkofom na ye ne nkomo why me Pacho mate na what is saying me Pacho me hu ye na se si awo he fa me na o ka say me Pacho me adwuma wo asankula yo asankra gwa me Pacho mate na ye boy homodin si e benyaw na ye nsanya nka wo no Pacho de si e bibia anya oda fa che ye why me Pacho mate enti ye ni nkomo woni ma baba wa your friend Fidels me Pacho me man kasa kra mo ye no eye mi krom ni bi ena nipa be 6 na afre me nipa be 6 na afre me ka tem say girl ne san de me free ajapa TV sa de me ko ade ma ba mo Sompa ho wa de wa ba ha Pacho woni ma baba wa your friend Fidels me Pacho minim no wonim no akwan be so minim sam ne na twempena okay ena ye de wadaro ma me dofo me Pacho se Pacho ne twempena na ye de ena ede na asie wadaro ma fine me ne twempena na nyin se piem and nyin se piem no ono me ne nya ntawantawa ena o pake ne niam na o so nwale biem ena o de ne niam na o koye ade na Simon tamo ade ntawantawa ne baaye me Pacho de ade ntawantawa e baaye ne se obaye no na wasua esam to ana waso obeto pan no na msemate ana me pay be 10 million ana me de ma no ana me ko gi obi ovi na me ko high ana me de kan no ho na me so on to pan no we pan no be we esam be 4 bars to say 5 bars me buy ana do me ko site me buy na bizan say waduma no koso pan no na woto no say see koso kama wanya sky kra ai na be ma na mo be sky wo be bisa na se wuntimi musam sa ne ma no pan no na me ton ye no sika menya nyina ye 4 million nam se wo kuta 10 million no to pan no anya 4 million dia na adwuma na wo ye no enya nkoso wo ma wo enti esa wo stop wo adwuma no ana me no enya kasa wo ho enya kasa ade chen no so ntimi wale bi mu na wontimi ne mentena nam so ntimi ne mentena ani ekọ na wo san madiu enti de na madiu no minya wo kwan o so wa dai wo se madi no wadi no nti di na madi no minya ne kwan mo nko ana me se me ni ekwanja me jaw enti 10 million na me de ma no me de sa 10 million ni jaw kwan wo ba ya wo ma me yansa ene di wati ado mo kan ade wo mo bre me na me hwe wo mo all right eto aduane mo mo di ye bibia mo enti so me di na wo kwade a 10 million na me de ma no me de jaw kwan fakọ ana akọ high tax be si yo na asesa wo ne ma na akọ e okọ e within be 1 week time na wo ba na ade beto ma sorry so for nim say okodua no wonyam enti wo di nyinsa na bre me enti wo kan na me say okay so wonyam dia me ntimi nka say me tiska ma say ko yi nyinsa ngu enti nyinsa no meje enti sa na te dia diska ne ko ukrom na meba ho na me ma uska wo ko na yamfre na yeso wani su ko biriwu na utwahwe enti me ho na me phone bele me ba na da I am free hospital ana no me make 3 million na me yi na me yi ndi ade chin na wo so wo sa da na bo wo begina so akokumasi na me say da bi ma nko yenko ne koda na ade chin a na wako na wo so yi ndi ade chin ya na me ja wo kwan na afro ka kwan enti be 3 days to 5 days ana wo frame na abo be 11 to na be 10 to 9 to 10 mu ana wo frame enti 3 me score ma mpeke wo ko na me ye ko timi actually na me hu me score na me throw back aga jam say won on plan na ye ko no kwasi ampanyi na tisa na me no nyem wase me ne me plan na ye ko no nti kwasi ampanyi na tisa me na me manyin say na me mfi no me man scan ko ye ni wonyi card anya na pin for card na me ne me plan ye ko nti me bre pa nya me betua me ka nti an wo ya be ma ye wale wo ho kan hu nyanyan
nti o kan na ka say sa okay can me do fo ano de pa o me do nyame e kan ensu ame no e kan ba bia me kuta o ka se me ninse wo ho nya sama no de o pa asema me kan enkofo bebre be fra o ba me do fo me pa cho me ka so ano de me ka sa say asem na no den sa oba wo ne ti a wo so wona wani se no eno wo so wo kan ai hunya nya hu finam sa se me hunya nya na me kan ana ade ama madi udi a obi a ne hunya nya de wo mane obi a ne hu hwem sika me pa cho me do fo gina so ansa fedaus wo ka kire be ma ne se ne hunya nya ne hu fin ne ade mama oboa kasa kese me pa cho oboa ono no me do fo se oboa me wadanse fo a wo de ye anu si yankofo be frɛ wo me chirem esi yankofo be frɛ wo na me kasa se me no me ba bia me gina no na time sa pen baby ame wonu madam me pacho baby ame wonu se me hwe TV wo ho enso obi na frɛ me hu mesko na me friend me do fo de tie kakra bi ma me why nti wo ye ko ne sa me fani besi no me busy fani no me busy ti ye na ye kakra no frɛ me na o ka che me so na wa fa bi na ye ka se me se ma frɛ o se no me busy ai ubeti me bisa me se me ne ho na ye ko no adai makoye sent na me se me nwale wo no ubeti me bisa me se can say me say wodi na term simple wodi na term man kanchen say waka se me se ne ho kankan waka ne say o ka se me kankan hu nya nya me can say me almost anso ano fomfom we are sitting here kan kura no ko so kan kura o bia no awo ye nyi so mo so se me ko fa akokula so ya akokula so ya blantu ma se ma me kan ni so o ka say me say o ya yalefo obi a o twa ma me pa na okọ papa mo no sa na papa kan ma pa che da bi wa dia wodi mi ntina ye me ma madam o se me pa cho me kan dey o se o ka say sa wo sa akokoro sa wo sa brantio aha wanka se bia ho kan kan nti me hunya nya ne de wo so wanka wo so wanka sa o kura o dia me se ya no si ya madam enipa be phone e be frɛ house jai corner wo ye no wa ha se no adaroma me do for ma mintie o enti wo ye no so wo kan ne na ye dey so o de makọ ayi wo de makọ radio station na ye dey mo mo che me ta manko me do for Mami. Pacho de atwam no ye ma ne ntwam ye hwe de wo ye. Mami ntwa masem so ansa. Why? Enti ni nyina mami ntwa masem so madam. So o kire na asem mu tie. Enti mami so me kire masem. Ana me se radio station de odo wakọ bi en hwe ha se no mo de me bi saw se. Ana me wo kan. Ne ba wie ye no e de na si ye wadaroma. Enti esi ye na wo kan sa ansem ne kire me no. Ana me ka kire se obi a ne ho kankan ne ho nya ne sika e ma ne obi a ne ho hwam. Enti me ka bibia kan adwuma me ye se 2 weeks time na me money ni skada enti me wo ha dako sa vel that day nkra na me maame ewu a ye yi me maame Friday no ye be yi Friday enti ni wukua da me wo ha na mu so de summons letter e de brem say oni police ni ba ko de brem say ye hia me Kumasi Central Police Station enti me mla na me koye me koye dia ne nsem bebre ma bono ma twene so apaso okodi aso ko report na mbuzanse na okodi aso ko report atenti na wote letter ba de ye de letter asoma Kumasi no watimi dia be sidi aso police force no mo dia breme na ma bo ma two so se kan wakodi aso akwai report adan ya machine ana mena ne kekan sa na afede de be ma ne se onya hwe wo me ho baby ote no ompe no ote mfansi enti mfansi wo no ompe ndi nko high dan e wo Kumasi mfama no na mbuzanse na dynamic one no me high fancy dan fama wana ase open hen na no fa ba ko se de wadu no ope ba bi a obeben no enti me high dan wo so full line ma no that time no madam na me ni 1000 kra o me ho na me ka chen se me ni sika enti kan fancy na wo te won de ho dan no a year is 6 million enti ka 2 years kra 12 million and then committee to me more rasi aha amount o se still a ope so full line dan so kan na me kan ma no tum na me se ne wan ka sa ko pe ko hwehwe dan ni bi ye besi bia that time na me plot wo we also Gunasi also ana me koton plot no me ton plot na me de 30 ne 30 million ana me de tum ana me de ko ode high ne dan ode high dan what me no mo de share me say every day bia every year bia me man ne chop money na me say masin ti madam no kura ni me kasi me yi ska bulk at man manta na me boa ebi wa week na me man 2 million ebi wa 1 million ebi wo ha metiman 3 million nyina ni nyina makope mobile money am ye ni nyina me ye no one for mobile money nipa 2 ho na me ye wo mo ana me yes ndi the last time ana wo frame enwumre ndi wo frame no no bi say me ya wo
nti won tell me o ma mi scan tell me ho ne ma bia na me so say am adwuma nso asɛn nti me serɛw me pɛ 1000 bi e di amount ai wo pɛ 1000 amount nti wo to on prana ne nti no unidi nti wo bɛ brɛ pa nyame betua wo ka wo ka so be ma ne 1000 de akɔtotɔ ne ho ne ma no saa sɛm na wo ka sɛm sɛ me brɛ nyame betua me ka nti so wa kan saa kyerɛ me amati me dɔfo papa bi maame ɔba nyem ɛno wɔ kɔ wo na wo se wo bɛ pɛ 1000 cedi 10 million e de abrɛ no de akɔtotɔ ne ho ne ma ɛno wɔ fiti ya man ka so be me na me da simpo ɛno wɔ so bɛ brɛ pa na wo prana ne te wo da bi me ka sɛ me ma ne 10 million ma wɔgye tum so obeje na me share no week enti week ni so ye no me nya sika no de American bajo tie me afa da ya te wase enti week ni so ye no me nya sika na ama no na wo frɛ me na wo san adan na the time aso da ka be 1 month 2 weeks ama na wo na me mfa sika ne mre no na me say me ni sika enti de wo kan ni nyina no me nya sika de ama wa na me ni bi wo ho enti de say me ye adwuma enti say week ma share 1 week enti week ni akura no me sere wa ama week bi e meto so ai wo no mpra na ne te wo no mu ni di no nti okan sa na mka chanze sa me mpra sa me ni mpra bia wo ho nti sa so me wo mpra dia na me ne me mpra ni dia me mpra no okay wo simi niama me ma sa ma me ka kire no wo simi niama no sa mpra ni simi niama dia ane wo bebre pa na me ntua wo ka ane wo kan sa kire no nti wo ka kire me ani 3 days time ane wo sa so court ho e kwa ya me complain nti wo kwa ya me complain court ho na mo frɛ me phone so nti wa mo frɛ me no ana me kyerɛ mu te sɛ de me kyerɛ mu ya kyerɛ wo ana man ne bisa nsɛ no kura sɛ wo ka sɛ nyame betua ne ka wo se ai wo se na ba ma wo ne te na wo ka sɛ nyame betua ne ka sɛ de nyame na etua ne ka na bɛda no wonya sika de ahwɛ wo ana wo ka ne sa kyerɛ no ana me ka kyerɛ man ne sɛ pa no twa no me pesika ade asande no nti wo ntwa so nti mo wa 4 days o sisɛ na wo frɛ me sɛ still like sika ne mai nti wo ya me dai na do sa abere a me frɛ wa still a wo yɛ kɔ nti dia na wo pɛ sɛ wo kyerɛ na me sɛ sisi ade afede ma brɛw sika bia ni hobie mu na me ka sa sika bia ni wa no friends yo ba me nsa na o de je me oba ni mo mu na friends so me nsa bo udua ono no friends yo no ni kuro mu nsuo ba mienu na nsuo o de anto aka ono o de je me o je me wie ya na fa na me ka chan say wa ya ade nti ade kina no papa na mama me nso me kwa Sunday 5 million ana me de tu mu na me de man say je na fa kwatɔ ne yama ni bi nti me de man na wa je sika no me bisa nsa aba na o se ai na o je ye nti wa ji sika ni wie na mbusa nsa so wo so wo mi dua nti edua no wa nane won so sika kure a wona me ko hono ma sandi sika no dia ma won so wa ji sika no nti sɛ sika na wa ji no wan hwɛ ya ne nipa nyina na yɛbɔ mu dua nti wan hwɛ ne yɛbɛdi unya nti me pa cho me do fo pa maame me pa cho gina ho ma me Fidaus wo friend so friend yi ya friend say say friend na nanto aka ho bo ni dua entwampo de mete wa bodua me friend twambo ni dua wo friend mo ni dua pe friend twambo ni dua da me twampo me mbo twampo madam ya mo musanzo wan gati nyame nso ntia meka eno nso musanzo nyame ntia nyame ntia wan gata me bere pa mo musanzo eno nso me nyese oyi yakɔ no ho aba na ofra ka kyɛ me sɛ wonni sika enti aka ne sɛ wonni sika enti me mbɔ mpa ma na nya adwuma yɛ na me si yo me fra obi me afra obi o sɛ me ni sɛ me nya adwuma yɛ ma na me si yo ma te me si me bɔ mpa yɛ nkɔpɔn bɛyɛ ma wɔnya adwuma yɛ ma bla ne nya adwuma yɛ me adwuma kɔ so na ɔbrɔ kɔ ka sɛ wɔsesa ne line no wɔsesa ne line me do fo so sa online no wa bla no woni mo number ma me pa do se o se sa o change wo chip no abo me change me chip ana ofra wa block na na madam bisansa me number enti eno na ade a ma me block no na me kyire ma besu so timi ka se wo ka se me bre pa nyame ntua me ka na bra me bre de bi awie ya ba me se ya ment na betimi aba se o kan bibi sent ende ya ntwe wa no nka so betimi aba se no de me nka ne sa e ya asem na aba ene wo de ma ba ho enti de ya re no se wo ka se ya re me se wo tie me ba ma mami me se ya nyi wachi ne obetimi aka enti yentai na chi wa nya abotre ne ne nkomo wai me pa to mati nti e ba sa na me say yo mati nti e hwa na me hwa na ade chi e di be 4 days time no full car no call me bla pin no ti me hwa na me bla frame say ge bi aba ho so onyim na me ne nyim na me so eno kre nsan ye me ndi nka say me di atini e me ne nyim but consequence no de ma fa so nti ge ne dia me hwe na ma na wo so we wie na me banyina me nware ge no na me kan sa kire mbra na mbra sinsi a wa ba me ho de me ndai na me so bra pelalo fe na ma no no mfa nko enti me frɛ no enti me ho na ofrɛ me no bi dan say me wo he na me so mo bush wasan ma ba ha na be de no me hu na me
wo frɛ me bra sɛ me kɔ wirem me do papa bi maame afra sɛ me twitwa wa na mu why wasɛm nyinaa wodi bem na me fa di bem ma why acho wo tie me so enti me pa acho wo tie me tie o ne oba ne keka ye nyinaa no menim wo dan so no sɛ de wo si kyerɛ wo nsɛm no ma ye fa di bem ne nka ma wansa wo ho why na ye mi sa sɛ oba yi watwe ayi sika ya paso wa no so da sɛ obeku no wabo na mo collapse da wa bra na no onyem no madam sɛ no onyem no bisa no madam pa acho bisa no onyem no wate me nkyɛn ɔse wanyem ya bisa first month mo no madam bisa sɛ that time no wate me nkyɛn nipa no wokɔ yɛ 1 week na ade nyinsan bɛto manim na yɛ dan na first month na wote hɔ sɛ no na ansam na ɔka ne nyinaa no ya bɔ ato agu yɛ fa sɛ ya bɔ ato agu yɛ bɛma sɛ akwadaa no ɔwo ne ba yɛ wie no akwadaa no yare kakra na yɛ ma akwadaa no ɛnna wanya yareɛ na megidi yɛ sɛ yaw dodoɔ na wɔ mu nti na bi a wayi wani no medɔfo papa bi wada romada bɛ na obenya brɛ na watwa wani aba abɛhwɛ wɔ ne ba no madam ɔpɔn ne nyinaa kyerɛ na wɔde me kɔ Ajapa TV no metu ne nyinaa wɔde me kɔ hɔ no medɔfo papa wo tie me me patɔ me tie o menim wo da medɔfo papa bi da bɛ na obenya kwan aba na yɛ nyinaa yɛ tena office ma me nka manum asɛm nua sa na so ma wada roma wonim deɛ sie ne deɛ ɔde me kɔ hɔ wie no every week bia no na me send in 2 million busa no ɔka tam scan so onsa me din kan de bi mama ɔka tam sɛ wo ye offer 35 million na me tuan for hospital kan nyina atire no nyina no na me send no 2 million wo se so ana me se 2 million ni so ade a se se am so me duma me ya no se se am kura me kutan kwala me no wo me njan enti sapo so me kura yetwa me ka 6 million a sign na me de be ma wa ma na we o send usika na se wa ma usika no enti sa me disika no ma na wo bisa no se na wo de oba dia ma no na me so me dia wo me ma me na wo ne nche Fedaus me pa cha ogina ho ansa ya asem we se ya ka se ye ne twema me ntwe ayemoa enti na me di bi ma di nkan ya ma be ma no ye fa ne se Fedaus te ase no bi o ka ne nyina ya nyini be ma no na ye nya no aye ne kasa no oni ha se no me do fon pa cha wo te benka hello me do fo Kevin checking the line ma me ogina sonso on temenka me pa cha wo temenka ye kasa asem we say ye bisa be ma no oba ni nya no ampa cha ye mmoa yen ye me do fo pa cha wo temenka Kevin katenesa friend ma me ye pese ye hwe na ye gu asem na brim na be ma no etimi ba ha senom na de ye wo e ka kire oba no na ye ka kire be ma no ya hwe na ya se de ache omumienu akwada na wabeto no ehu hia ye akwada ne benya hoden na wanya nkwa e de anyini ye amaame no so apomden hu hia enu nte ne ye hwe se yensa beka be ma ne biem ne ene no abo asem ne po ne ye hu ba bi a ye de ne pomasi bre ebesi medofo mpacho wote menka me pacho me tie kwa akoma to yem ne fa bibia ache wate me ono ne la na me block no me friend bia no obo medua nti me nso me mpedua bo aha me friend bia no no me me de nti na mama odi bem no mpacho wote me me nti obi a no me ye wona nu bia no ehu ya sa me ha me ho sa me ma wo be friend me ubebom dua nti so o friend me na me block na no agi different line no ade a friend o friend me a na wo be bre nyame ntaka wo fi a wasi nyina me mo aton hu ano busa no nsem wo nyina wotimi ka kire me once our daroma wo frɛ ne ye de pa ya frɛ wo sa na ye nyaw enti na medin kan de di mama no ba cha wo tie me madam me bia me won me nti TV ho me wo bush pa wo bi na frɛ me wo se nkofo na frɛ wo nkofo na frɛ me se hwe wo nipa no hwe bia fe de osade wadu ya no hwe de wo tere ya no no pa everywhere wadaroma oba ne nsam na wo ka ne nyina wo ba ye no wo ka asam ti na ya ma odi bem wo ha se no wadaroma na me bisa se eni die kwan so da be na wo so di ni die be mai se de di ni die ama wi ne nyina ye ntena se wo fitiem na ye nhwe akwada no kwan ye be fa so a na pomden ho nsen be si so be ma akwada no won ti apo madam me pa jo bisa mumusa ne se gan se dua no wada ne dua no obo me no ai Fedaus wada ne ai dua na obo be ma no mama me ba so o ka ni bo ni dua me obo me friend so bi mbo ni dua
Well, you can't tell me na me da hospital mo na wo frɛ wo bisa we say na me ka jam papa mo say tama me de letter ne kwakoma no ono no frɛ me ka jam de say me ni na say me de letter ne ba ne fi ho no mo a nso adi ankumi nso mo nya ntim papa mo fa tu mo say duabo bia eni ho no me mbo ne dua bia mpacho me dofo so mo udie o mpacho say pacho si duabo bia eni ho wadaro me ka kira no plain say dua no wo bo me dua ne adechina no ma sending this car me sending this car bia nso me refer no say sika na me dia send no edua no so wan na ne aka hunu say edua no me ma na dane afa wo so enti say wo so mo me dua dia no obo so mo so wan tina no man kan jam so mo me dua me so me si wonne ensi wo kina me dofo mpacho hu tie me mpacho udi ni dia mayen yen ka so so ni dia mampa but what na no so mo me dua dia me nsi wonne ensi wo kina me mpacho hu tie me onse me na me ni wudi nkomo wada Roma fo ani because me tia ba say adua no kura wo boy no na edi akura ni nya enti na me say onse akwada no ye oboje o and one yin ye nyina ye moja nya me nkwa me moja be ma na wo ba wada Roma no dia wo ba ni me enu moja nya me nkwa me moja mate wase me pacho da be na be baba we ye nja na ma ne nkokwa da be na be ba ne ahwe ne ya pempanyifo na de wo ho bia na yetimi asi nkonwa de ya to ye na baba wa no se dua ne wo ho ampa ye be hwe ne ya da ne bibia me be so waji tum se dua no wa bom ya nsa na me ba amaba anya sam se me ma me dofo be me na na oh me do pra ko pe do mi bi wate na ka wa koma to yam why I get we my fashion madam minim tina onsa mama dibem onsa mentia wonsem na nwie me plot wo kuma sin na busa no mama wonu ntima ton plot ni nyina onsa mama wanka wonsem na nwie wo sha ase na me sha ase de dibem ma wo na fe o sole na de mafa o sole na de mafa o sole na so betimi ahwe wo so wo ba na me no wo twembra na nkwala me ensa enzo na me nsa hia so ma me hwe wo mo afi kura na nkura ne kura mumi akura timi di matam me bo amane akura wo san kura de sa na wo mtie me be hwe obi abanoma me hwe ono no odi matam na wo ma me na usuo na hwe bitimi kwa site koba me pa na me yi twab mani ama no ya aduane no me ba be hwe me nsuo dwale ansa na matopa no adi ada na wo afesika no obi na me topa no me dofo be me na mame e pa cho me ni moda but wo kasa me so kra me ni moda se wo TV no so kra me hu me program me hwe bi kra da wo de wada romantic na me se o kasa na me di bem edi nkan ma wo no na ai nka wo de me ko ai antina ai hwa mo na ai mo na de na pa cho wo tie me bre me biem pa cho wo tie me eda hello I was say Bema no mpacho mama ni nyina so. Me do for mpacho utie me. Bacho eya kasa no ama yenso ya kan bi wa ne ni nkomo wai. Na ne ye mu ne ye pe wa me do for. Wa frɛ me. Me do for. Obra frɛ me obi ama block mo lie. Eda na unia timi frɛ me. Me do for. So unia so de wo kosirem. Obla ne bla so de ni kosirem. Ndu wa frɛ me abɔ mama ne nam so mfa nko. Me do for mpacho wa no asi. Ada me ba be for baba ko ma obe ma me ho japade na maton e pede mpa wo ka jam se me ton me da me ko mo twetwe ne so na me do for madam tio mo akoma nto ayem wa nanga wo ti won me na mo na hwe be na nga wo na mo me ndimi we ba sheda na me ni ama wo me do for mpa cha wo tie me minim se ensem how ensem ya wo ya enu ntina na ama na aye wo kasa no udi bem wada Roma wudi ni dia mayen mesro to aso na kakra na aka no enwie pe ye wai nyame ya adomo a da be na ye betimi ahia na ye nyina di ya to ye wada Roma ma e bono ba be di mo re me nya ya da me nya me frem e pa cho ne ba bia wo no me fra wa me nya o times me bia frem ya be nya me bi nza na ma 11 bisa pa cho me sorry ya me no be di nkomo wai na ma ti se ene ya do frem ya be nya me ene me sorry ya me fra wai Martin das. Na ko to ya ma odi bem why? Me pa cho Martin das. Yes, na ntwa ye fa cha ye why? Me cho Martin das. Ya na ma pa cho why? Das. Yan so ya das pa. Abusia for Dr. Baumias our baso. Ukwada bia. Bra no na ya boko sise no nsia bebo wa Sompa 93.1.
ebekọ so biem atwa fasunya ne Sompa 98.9 Sanso na Nkranza Sompa 90.7 and at one TV e crying ni nyina no dwumedie no ebetwa afa ho Dr. Mahmoud Bawumia opeso kita Franka edema PP amanyoko no na abato no ene don hwere kakra bi na je se ya hyehye so enche kola na eba so eno no mo se ne won sempa de oba ya waye de abo amanyoko no ne ade nyina na ni so ade hunu ne bota yenti a opeso kita Franka na wato aso ekwaje mampanya adwa no omo so mbeda ne nyina di ede a kyerenti no eya no waje bre ne adaje na watimi etie bi na ene ma akoye na abeba clinic so watano so patapa new site na yade bia ha won be ma ya obema mu ayem na otadua mu ayetseba ha me so se bra na won chinchin boat no mu ma na entimi enyina so bare wo de wo a watimi apia e de akọ akire ni nyina no eye abeba clinic me so yade bia se ye tro na ha wo na epilepsy atre ene eye sickle cells yade ni nyina no wo se wo tu ase ne yade nkawa eye 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208 Traders charcoal powder so waba me so nya bi na fagu so num na entimi enkan frana enom ebo ye wudro ani fibie de free yefunu ni mo eya pose prekope wanum carbon ni nyina eye free wo wonnom no na ehwema onipadua no so no ejina jana kwan so etiapo me so de opese bia wode Traders charcoal powder no eye netimi boa wo bambo ho nsem wapomde ho nsem no ni nyina no ekowie ma wasokore mampon ne dodo mu na ho na obenya bia tuo sanso na miamia wodo eto nro tu nro ba bia ya stores ahodo nyina no won sabeka bia to 0243 943 413 and 0260 898914 Kanisa Heba Center one of the Kanisa Heba Mesha Bedra so or say oba ya ufichi krono enkoye bema ya usisi eyo ya na so oba usisi ya ya enamu sanya de ahodo any prostrate won sanya ni nyina no wo se wo hwe na wode adroi amaw na wanom e de etu ase Tachi my Kanisa Heba Center na so ekese no wo ho na emom ni nupa ni nyina no wato de aheta kwadna heba Misty Heba Danny Heba Freddy Mens any PFA and Kaokeshi drug lane pharmacy shop ahodo nyina so no won sabeka bi e de ato baseline shops nyina so no ebu wo say chapo 0247 887 436 and 0202 990 943 ebusia na chese de wo no eno no ya no wa hye no so e de amaye se enenso so ne sorry adwaso ano no na ibremu asen central na hye bedwani yewura Kennedy akompre kwa Japan one also see opese wo hwe na wotu Franka edeba MPP amayoko no eno ti ne dom ne team no enso ba betena san ne ho nsempa ne botaye oba enwuma wa biebie de oba obeye de amagana fo ade hye ama eya ahoton so no etimi apiem wo brabom no wonom ebeda na di ade a kyerewei eye case hour eye 4 p.m. to 6 p.m. Ebetwa for Sompa TV, multi TV decoder no safe Sompa 98.9 sunyane and a Sompa Nkranza 90.7 ya no wahye so e de amaye. Ma Mary o USC 160 we de obebent no ye connector The last sentence ye mashada na meyi mani ama no. Said ye na me kan say akwada nyame de nko akwada ba enipa responsible people nsem. Good. Enti ontimi nyi wani enhyada enyi wani wobra akwada no wo mumfimfin na maame no nso gina bia edie say de nsem wo mbebre da obedi na ta onso bedi watambi eno ma okwan say you wani esi akwada no so anase free omo so na akwada wo bidim ni oba beye daache so ho eni nti we de ya onsia wada roma yenya we yi a wo bebe de nze bibia ebe boko because me say si masem say so woni ni pay deal a woni nyame na edili Eradi ne bedi montemo asem ene ma no so se eba awo ne ya na oma no ya dodo menti ase o ya na no ya ne edoso se munya ne mema no wo di abrafom o na krokro no na e sha se wonyinsen ni mo na amometie ne adinti na no ya no abam na ye ne se be ma ne ye bibi ne ade ene ye za de muhari abubebre na make aba akwasi nti ye hwe de ebe ye ne ye de aboa ye hwe de ebe ye ne ye de aboa no ye be hwa ye ne sa my counselor
Cancer ba ko pe. Awon fe dua de asam na akosi ano no. Abrewetia. Mame. When we say enura na ye tu ema no efu. Sure. Na na ye kasa kire memema. On so me point ba kwa ya me raise ba ye ne se ye keka ama ema oba ne bema atra ade bia ya emo se bema ye ya okaka ma wo mu etimi ebo mu a wo mu de twe empren bema no a woni ababa yi wo ye e de friends duabo atono so enti ono obamu ebe ka bia mu a enye yi enti ono so atene ho ena ono no wote ba bie enso enam ne so ena wo mienu etumi etraye ensema ya ka nyina wo ba no nanka wo friends emma miensa watono boase a ka wote ne ho so ya wo hwe na ade Roma mintwa oso na so bodua mu mame empanyimfo ene ababa wana akokasa se won kaka na adwen mu wakwa asa ba Fidaus wokọ kaka ya no wakai se wo bo ukunu ni dua na be ma ni dua mama mpachwane me kan se me de ne ja me fie aboso ne me krom nsu wo free hefa me pach me free Zebila Islam ena so de be ma na ja wo krom nsu ne wa abosom mpachwane na ekrom nsu ne abosom dodo ayesen omododo ayesen woni momododo mama mpachwe de bi ti akasa kwadane abetimi akomu nyina so mama mpachwe mama mpachwe de bi enti dia asam na apesa oka na yen free ho na yen kwa madam councilor me pachwe embo bi wa wa me pachwe ya bufu ne yawo na mama de kan asase me kwan na de na me fam no na ne ya ya wuti na me kan asase mate madam councilor waje atum se odeni jane kurom nsua ensuo ne aboso mame me de se odi abrantie no mame twaso kransa no medro kafra won se ababai nanka wotewo nanka na wo hwe ne mame ensa no na we se no ebebu mu we ne bebu mu no kran abrantie no ewo mu se wo so ma okofa we no na wo ne wagya no we abeto ne magu no so ede enso so mfiti ase na aboso me be mienu no em so wo kasa papa bi ede kire wo so koye no ho ade wan prekura ekwa nimu kakra no ne ko ne busuafo na je so timo se wo adwon papa bo so me pekura no hu no ka so apeso oye no ho ade ekura nso no ya wo san ebe abie mu no osan no ko ne ba penua ho no e ma wo koye ade ketu abi sama ni sika kora ya adwuma na je sa ka nantwe no ya ne bo de no na che se wonya ababa enso no nso wo adwempa ofa be mai eme odo mo baye wo sa koya ya wo mu nyina ekokotraye no wo sa wo hwe enema bia wo nyinsa ye no abufuo ene kasa basa bia na wo keka no na je se ya de bia na emoa wo me counselor ena me help facha me dofo mamba jamate me dofo papa bi mame aha yes aya na refre kakra wo ho na ye bisa ababa wa no panyimfo ne na kwa agina akobisa able wase wo mo ano na onka akai no na wo ba ye no waka bibi sa se obodua bi se ode uja ne krom nso ne abosom pa chaw enti ho no waka no so opese waka asem bi chro why oka asama kire me wase wo bibi a opese waka chro why na ade asam na man pato ka kire me se bibia wo de bibia jamo nti bibia no no man kasa betimi aka chem dalet but won wo kasa me nkura me mfa kon me kati mo pon na se me chapa na me de ma onyina me do fo oni mi ni kasa oni mi wo kasa or ma court first one or ma call enti no say pacho utie me o say baby or me ko bia no enyankopon di ene de wo ye enti no no ankasa na nanim begu ase enti de wo ye no wadaro ma we de o say yen so kotodwem na yen fa chapa ma me ni a chapa bia me do fon so a me because oba kra de o mo no baby o de be wura no akra nim guase kra na ga na gumi enti me ni bibia biem nyame ya adoma me so ajet me say wa bom dua de a me ni asem bia biem onfa no aware no kra de enya by force but said me kan me frɛ wa me sorry a me from me dinkita ho why
Martina, what about what bomb Jan is cabin? I'm a human being. I'm going to Vamia on over. Omakwa one the other dada. I don't know what bomb Jan are going on. I'm friendly banning count. Wait, Omama, is sad, Dane, you are blow, yeah, na. Abra, yeah, no, Danny, and almost framing and son or Danny. Miss Sorry, your boy be your phone, so I had Danny and Ipani and Freno. Miss Sorry, I met for a while. Martin. Madam Councillor Kafra. I'll be waiting here. What was say? Ya na sabi ye de neme bi edi agro. Me zebila minimo pa. E kusase fo ku okase. Me ko school bolika. Excursion na ne ko na me fence ye bo suafo ne bi wo boko air store. E bi wo zebila. Enti sesemuni aka se me frɛ friends me kuro mu abosom ne whatever e di ebodu a emodu chance wo be ka se me di enso ba ko we say ebodu a na sabi esemu so no omfom ne ma eni agro ono ka se oyawe enti ne ye muate bet ne ye kanyina be ma no ka se mu wo be yi ka se mu no sabi enema bi asiesie kakra enti wo be yi sabio misemeka enema no aya banka ka duabo na ebe mu oka kromo ono mu zebila abosumu ebu omu de boy no edininya chese wono ne edi kan no wawo miensa a woni obi na wo saa enkoda no eno no amamre no yankwanko yi amfiri ho wanya ya awade ne yie ana wasan ba befa wo yie because wo kru ba ko no hwe nkoda no ono na ehwe wom eno me no e wo ho kire se efiefo age bibia age nantwie aye bibia ene wafiri ono wasan befa bema wese me ya me kese masem anam me se me ko class 1 ekọ secondary school nyina westem timi nim ne bebre trans no omo doso ena yeso ye ko hia ena ye ko school enti nie di kan no awade ba ko no ni so aso ne eda ho ena won sa be fa wese nso no wonye wo ho ade ne enti kan sa be se bi on ka wo den ka wonim wo mamre no ese ka do no ko wono kura obi a wonyim oye a wo frefre won mu nyina no se be se bi obetime nyi nso aso e wo so hwe problem ya afensa be temo na sabi wo question no wo jaro mo so omodu na no ya mesram hwe no na no ya mesre because wo modu asen be ma nto wetime twantra na odifo ene ne kokasa yi waja tu mo se first obodu na wotime na ne dua abraya ne oboni dua no woni ho no ye nya ne sa esemu de ye nya ne sa o se asantefo de ye nya ne sa dia esemu de woni ye nya ne sa what I say, and untino, Sebe ye, next woman to Cosemo, ya walk Kusasi, a walk Masiasi. Kusasi, you know, one woman who were warm abusum ya, almost someone will Kumasa Bontenso. Okay. And untino say, about Pemrenia Trassi. Now my friends are brand to obey Jache, Nanko Ba, Median Kayan question ye Diano influence. A crown your 4 year horse, a horse to send you and so a good idea. I didn't know nobody. So, and in Yaman, I could pass what would ye near the advance. Ben, woman I was a friend was a summer, what down than a man. As soon as I said you, and what to you. Say, we know be I say, yeah. And we said, one, Babylons were trickish. Woman, any now, who body do not discard, bro, now. Who body you discard, but oh boy, I know what the be about. Very good. Okay, who know what would you? Okay, until one round from them, and my dear phone. A different so be I know I'm cooking, I never saw. Yo, Mrs. a champ on the Atlantic and a miss awful. Mammy, fire we with your Montona. We conclude the case. So where the workers are chromo. I conclude it. A fancy. I summon him, no, may know now. I brought here, your bear man on Tony Boissy. Okay. We are seeing Chassis Bianco Capapa and your grade. 7 previous saying I am manity. It's answer no baby being an overcast. I'm sorry. No, so won't be bizarre. Oh, near maybe one more. Yanti was also obeyed your yen. On one to the bossy, while many may be under them and a cassette, but 7 previous. Bema or near Babatna, obey your body good. So when you come to Crana, and could you see? Oh, it's in your Bemano, Minister one in the Becassa, but one form. Okay. I'm not for more because Nyaku point to me, share. And you must send to me trouble boy as they want in Yakupo be Sano Minefa crowd whistle. A bit tenny, obey what you so be sure, but obey do call Yakurano. Omra form because you remember you want me tea. You want me to you want me tea. And I give me a bar near me be one more.
mumfa nneɛma ani agorɔ wode wa no ka asɛm twɛn na bɛhunu no wonim tumi wɔ kutam twɛn na bɛhunu da wotwɛn na bɛhunu mede wogya me kurom abosom ɛne me fie nsuo wonim ano na wode kan no onipa bi a ɔnam obiara no honhom de n'akyi onipa bi a nyame abɔfoɔ di wɔkyi no saa na bonsɛm abɔfoɔ so di wɔkyi ɛti sɛ wokɔdi bɔne na nyame abɔfoɔ bonsɛm abɔfoɔ no na wɔpiepie kɔdi bɔne no kɔ wokɔyɛ papa no nyame abɔfoɔ no nti ɛyɛ saa nneɛma na ɛkɔ soɔ no yɛmfeɛ no nka asɛm a ɛdeɛ nim guasɛ bɛbrɛ yɛabrabɔ moma yɛhwɛ no kɛsɛ yie na wiase yɛteɛ yɛ na driver ni bi kɔdi obi atamu a yɛhigya n'ani kɔto gu baabi nyame na yɛ adom na wasɛ mpɛ nipa so ɛne nikiri a yɛano bii mu nka aberanteɛ kasamle ka wɔyɛ kodwotɔ ɛti yɛnhwɛ no kɛsɛ yɛ sɛ na bɛduru berɛ bi no yɛnhu nkɔka adwaa mu ɛma no guasɛ nto yɛn aberanteɛ yɛnnua bɛma no so ɔbɛba ɛti yɛmfɛ no nsi no ɔba a yɛne ne bɛkasa na papa ne sika no deɛ kɔkaa no yɛnhwɛ na papa ntrase na sika ntrase meda ase Meso me da se odifo pokwa abra na yatie ne nka ne kakra bi amede esoso ama ya frefo na bem no ene se nananom kan ye se abobonua ene wuo ababa we ye na ya ababa sua ne so ne akwada no ode bia san no nyina no eye ono ankasa na no asem ensuo ene abosom a wo boye se hwan na wa he se de he na wo eda he se de he na da kwayem se de he na da botan mu se bosum bi a hwedua nkomo so o hwe o unim wa fra bomu saa wa nu mu abaye nti wa wonni tachrema bedi no ne ye tufo yese wo ba se wonni tachrema bedi a ebe haw wode wa ho ofa bekọ wo suban sa do beba besi akire na ya meya empanyimfo se wo pam a wokɔbɔne no na akokɔpa so esa akire eti ye semi ransia be me na ye wo de yehwe wani mu aye ni suo bo ye so hwe wani mu aye de ni suo ba ye ma odi bem wote de asie bia no akokɔ ne second mi monkro oba ni di for complete wo de matena ha kan ye se ye mu bem emu fo so no wo de me bo oba ne fo de oya ya no entwa ye eno nsunsu so na aba na so mesro na meka bibi se oba no wakofa abade na so akwara no ye ogboja na so mumie no nyina mboja no kore but be ma wo na produce akwara no entina na meka sa na ye se wudi wansra ho ne ho abufu afa ne ho abufu a eya mpempi na wo bri ukro eti mesro ye ne abedwafo ye nsa de ye nsa yem ye kura ye nsa makura ne achechede be me na som na ba beboa ye ne nyina ye ntina senhwe kwan pa ye befa so ne agye wonu mkra na si ye ba bi akwada ne nam no nye oba ha wasu sa ye se anadwo kura po de enya asem ketwa 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello, good afternoon. Hello. Achoma, hi. Hello. Hello. Achoma, hi. Did you so, madam? Me do for baby a frefre within. As I can see, as a frefre. Yentia way. Pacho, the American government to be mad. There was a mad year. Home from can be there was a yarn ye no yentina said the oye no aye ni ye ya besha aboa no mpacho ma han. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Please, this is Joe calling from Upper East. Okay. Oh, my sister have done well, but it applied unfortunately. She didn't supposed to take any money from the man. Yeah, in Upper East, you one who said this will happen. Surely it will come and happen. Sure. So she should have been aware that any money the man is giving to her, she can even, the man can give you 1 city and say all things into that 1 city. Whatever you're saying to me, she return with the 1 city to you. So the moment she took money from the man is what she is now suffering from. Thank you so much. But Bema no, you're very tricky. She said, "Diana, ma ekano. When it was our bodria, what bodria the any Jessica no na ye na nyam." Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon, mama. What did you say? Nyami adom na so e.
me adum boko. Pacho di baby afrefre. Because I feel adanse kokotenten ye frame ya utwum. We got nim power di be one cool scale with Juma Dalton. Oh, okay. Madam no wanya de na me sim queen. Wanya de kra nti mesrem mo da mun kabi man mesrem na nya ba sai bi me da masi ma bai. Yes, yeah, that was Pacho, good afternoon. Yeah, Shasa Yansabeka of Friendly, no good afternoon. Yes, that was afternoon, madam. Pacho, tia for phone, and wow, the baby of free. I'm a cassette, I'm not sure. Pacho, Yantia, Danny. And Pacho, Bano, I had your crowd, and so we get a you say, Robin. Oh, I know the crowd, but I don't want to say about the other. Ain't I such a catcher, and your best friend, your boy, near Darcy. Good afternoon. Good afternoon. Pacho, Dini, baby of free baby now. But maybe they are cassette, I bring, King at your brain. Pacho, Yantio. Let's say, we put them to a movie. If you share me, my own power. If you're not so soon, you're not do. Only when you have my time now, or Bulgia. You didn't remember, my duty, and not remember certain platforms. The crime the first year in my enemy banner, then one way. Yeah, that's Pacho. Good afternoon. Good afternoon. Udini, baby, I'm free from it. Pacho, make us be the mindful. No, man, Pacho, Yentio. You miss Remo. Now it's about Diana, a bayan Yadi. But this man says, the man is Diamanka. Yes, I have a crown, the mammy in our view. Yeah, that's it. Pacho, good afternoon. Good afternoon. And off for the baby, I'm free. Like I said, I sing for soup. I sing for so much. I banned my phone in a way. We have a pay home. Yentio. Fun, the program is very educative. I'm more yama and call for a young DBI, but if you want to say the same problem now, Guswa, air cost one call for just a how no. So, in Tinkaya, dear, yes, and the Biano, a 2 year for next year, my senior dear day, a woman, Obama, Yadia, Miss Ram, one fadia no credit on your day, and to now switching you or Honomoa. Nothing Quebec time would do my dear Chia. Monfal some one and Bobano. It's on the Bema Nassamo or Cano, or Cana who could do so in a cresso. But your banner or tell her in a name. On the Nimun Shada, yes, and Nassamo or Cana in your day, and Cribiara and Shadas in your day. Yeah, yes, your programming now you. Matty, I don't know more yet. I'm on for being tattoo and MY. Why? Yeah, the ones who saw so beba, ya promise some set, the abeba no so be a dear ed there. I will see a friend in Nina, as he has said, Sompa Nkomo, Ebola. Midi do I hear my me equia your boy Siama, Ubeti me a frame a brewetia, and equia bronya mejo, so why? Ma Mary, Mrs. Champo Councillor 1, and also for poor Quabla Domunina, Sepana members, and no. Minister BJ Kevin a chinchin fidin from Madame 0541 1266 26 0541 1266 26. Who how be some pan come for your production line here there 223 na yan jamo so Lutake Abudi abedi hakwa just one man. Yes, sorry, so good dear back for Luta Babi near Bema, my finny brute of a fair Jonathan so dear what or the barber some more. 21st